noma ethi uletha izinto mani manje wena ngibona ngisilima mina uTakuvela angishongo ukuthi uyisilima manje ukuthi sihlale phansi umubona mina ubona ngibona ubaba ingane zami manje why lento usuyazenza nalento oyenza manje ukuthi ungenzela amakhamera iyangicasula kwayona nje ngicasula angazi ukuthi ngempela lento uyenzelani uyizwa yini ukuthi ngizame kwaye namhlanje kunini ngizama ukukufonela kodwa ngibhizi manje ngenza njani ngeke ukuthi ungabe nasisikhathi sami hayibo ngisho offer usatholakala ngeke phela mina ngingaphumuli udlala ngami kangakanani ukube mina lesho ngibhalelanga yafika yazokulanda shuthi ngabe namanje ubukisa labantu lapha ekhaya bazothina abantu ekhaya ngizamile uzama ini ngizamile kodwa yasengathi ngibonele webaba lo muntu lo njalo ngimtshena kwanento le ayisho manje lento ngangayibona ngaphambili engangitsheni mina ngikhulisa iloni ingane kanti ingane ulethe dadewabo kanti ingane yakhe sengibona ngalo lami lechayo ngakukhuluma nawe nasendlini uvukelwe imoya ngoba uvukwa umoya uvukeluma manje mina ngithuna mina amabili owalethe ngasumtakela wena ngusumtakela straight ulethele ingane zakho zodwa wena amadanoni lesi segcekeni nayo ke lena ke ngenzanga lutho ayigcelela ukuthi sifike la emhlabeni le ngithini mina ngithini usuyayibandlulula yalethe mina usuyenza leyo into leyo abantu manje usungivozelela iside lakho bengingalazi ngeke hayibo ubaba engane zami engimaziyo benothando yazona ngiyakubona wena uthithwa yini wena uthithi ukuthi ngiyathula inkinga yakho musukuthula khuluma umuntu wakho lona weba kwesikhathi angikuthanda ukukhuluma mina mfethu angikuthanda ukukhuluma ngaso isikhathi ngathi ngahleze ngithule lezo ngoba ngiyazi uma sengikhuluma angikwazi ukukhuluma ngezandla thula kusakhuluma mina sixazulula inkinga esuke sibhekene yona inkinga sibhekene nayo le inkinga le akafuna ukulawula ufuna ukulawula mina usho njalo uthi mina ngifuna ukukulawula mana ngibona izinto zingibhedela umuzi wami kanti uba indoda hlala kahle ukhululeke ujwayela kahle angijwayela kahle wona usukenza yazi lamakamera lawo wena lo bukisa ngawo la usukenza lento yenzayo azohamba lamakamera lawo yazi mase wenzani babakaza no awusafuni ukondla ingane awusafuni ukondla ingane ngiyafuna ukondla kodwa ezama hayi wenza ngalendlela owenza ngayo ngapha ngothi lo muntu wenza ngalendlela owenza ngayo wena umuntu ngeke yini wenza ngalendlela owenza ngayo manje yabanje manje usuphenduka isilwane sikaSathane